Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puhaba syiralun mamalum. Yang tanya kata melumpuk lomba videonya. Jadi got saja yang ingin katanya bahaskan dalam videonya yang tengah berat mecuhu viral, yang pakai video loan, yang jawab pertanyaan loan dalam video, bahkan Nino najak pegot cagok yang buat video untuk minta viral buat masyarakat Aceh. Menansyid kepada Tengku katanya yang nanggeh Imam Al-Bukhari, salah sidro anak murid Dayah Mudi Mesra. Jadi Tengku nyo videonya ditujukan ke drone, yang bahawa drone letakkan edit foto loan dan edit video loan. Jadi Tengku drone wate loan dengar video drone nya loan yo jak tobat, na pegah loan toke sabe, na pegah loan urung pip sabe, berangkapu je na pegah. Jadi Tengku mutuah nyan pu yang kaluh na fitnah hade loan, pu yang kaluh na fitnah hade loan nyan belum tanggung jawab Tengku mutuah. Nyan yang hana loan pubut drone kan pegah. Jadi pu nyan penutuh daripada gure untuk menuduh-nuduh urung tanpa bukti, tanpa nekalan, tanpa nengyang. Pakan cangklak tat ba na pegah video. Ba na pakai drone hai gatat. Hebat tat drone yang kan mendakwah, yang kan ceramah, yang kan buka kitab kuning inan pelemah ba video live, ba Facebook tamong gede. Benarនឹងsadari bacut, benarនឹងsadari bacut hai Tengku, hai Imam Al-Bukhari. Baik sok-sok suci katanya umat Islam, dan baik jak you pingat lon, you jak tobat lon, you tobat dile gure ke. Gure ke le kayu tobat dan menyodor ke salah siro anu murid Dayah Mudi Mesra hai Imam Al-Bukhari, tolong jak pesampo siat. Berdengan karena Allah jak tu menyong. Baik pura-pura hana tu dilon, menyong hana getu dilon, hana getebit bak media. Hana ge pemalelon bak media. Jadi tolong jak tanyong siat bak gure ke dengan karena Allah. Baik jak pegah apa pengai. Baik jak cok video lon tu jak komentar jak tuduh lon yang kongkon. Baik galak-galak dro ke hai agam pengai hai. Ban berasa kah kamu kawin kon hana grupu. Lon siat lon ni play lon yo lacak kah siat tegai. Hana trip. Yang buka tepu lam Dayah Mudi Mesranya na pasukan lon, na urung bila lon. Bahkan lon tepu rahasia Bang Mudi Mesranya. Buka depu becut, cuma kalau lu lafazkan. Baik galak tat bila-bila ulama munafik. Yang Bang Mudi yang urung kenong tumurka ngon Abon Aziz ya. Buka depu apa? Gepu harum le Abon Aziz. Masa almarhum Mazid Abon Aziz gepu harum dayahnya apabila dayahnya nepedong rumah sekolah. Gepu harum. Tapi pakai nyino rumah sekolah kajit ke bahkan terkenal dengan kuliah ka di sinan rumah sekolahnya. Kutuk drone tumurka drone ngon Abon Aziz. Yang kepegah bak gure ke hai Imam Al-Bukhari, Abu Mudi Mesra tumurka ngon Abon Aziz. Lehat yang pula lon sampaikan bak urung drone. Baik nu pakai le drone bankan kirim tentera, bankan ya pegah bak polisi ataupun bak Polda, Mapolda segala macam lu pakai lon kaya dak. Nyo. Bak malaikat bak malaikat tahu je kayak abah. Bak Tuhan Pancasila hai bajing hai kayak abah gede. Alah binatang palih gila. Jak ba siap bak Jokowi bak nek Jokowi je kayak abah berita lun. Golong pernah gemetar tubuhnya. Lillahi ta'ala purti binatang munafik. Purti Islam munafik. Imam pejuang NKRI harga mati untuk minta simpati, untuk minta proposal bak pemerintah Jawa hai binatang. Saya buduk pula. Kelon berjaya. Nyon pelemah siat videonya bak Tengku bak si Imam Al-Bukhari dan pesampo siat bak Bang Mudi Mesra laknat tilah yang kalah ke bak fitnah hati lun. Terima kasih beri tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.